What's up family, I am back again in another video. Who that Mutesa? Okay, video y'uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu ushobora kubona password ya wifi uri connected on. Ibi bintu bikunze kugora abantu benshi, nyine ugenda ubwira shumi yawe uti mani nyine wankonexe wambye aga password rimwe na rimwe akaba yanakubunuriza, nyine tubibaho. So rero ngewe ikintu ngiye kukwereka ukuntu iyo wifi ushobora kuba uri connected nayo, cyangwa se wowe ikintu ushobora gukora uramutse ubonye ukuntu ushobora ku accessinga code y'iyo wifi, cyangwa se y'iyo wifi y'uwo muntu ushaka nyine kumenya password yiwe. Ishobora kuba ari personal wifi cyangwa se nyine ari wifi ya y'undi muntu cyangwa y'ahandi hantu. So rero ukuntu turi bubigenze, step number 1, turabanza tujye Play Store, hari application tugiye kubanza gukora iki, ku downloading. Iyo application niyo iraza kudufasha mu bintu tugiye gukora. Dore application tugiye ku downloading ukuntu imeze. Ngewe nari nsanzwe nyifite, ubwo ahubwo ni mwebwe mugomba kujya Play Store mukayi downloadinga. Dore application ni iyi ngiyi, bayita Oracode, ni Oracode scan. Ukuntu rero kugira ngo mumenye ukuntu ibintu byayo byo rero kugira utaza kuyibeshyaho, reka tuyirebe info zayo kugira ngo utaza kudownloadinga itariyo, kuko Play Store haba hariho application nyinshi zimeze nkayo. Wowe uyirebe witonze. Dore ni ngiyi izina ryayo, ntekereza ko muri kuribona. Dore ngiyi hano hejuru. Okay, twakomeje. Ubu ngubu ikintu tugiye gukora rero, ikintu cya kabiri tugiye gukora, tugiye kuza hano kuri no wifi turiho. Niturangiza tuyikande turekeraho agatoki bimere gutya. Nimara kuza gutya, ikintu tuhita dukora noneho ubu ngubu tugiye kwita dukanda hano hirya kugira ngo tuze kubona ino Oracode y'iyi wifi. Ukuntu biri bugende, turakanda ahangaha. Aka Oracode niko dukeneye kugira ngo tuze kumenya the password of this internet wifi. So ukuntu tugiye kubigenza rero, tugiye gukora screenshot y'iyi code, noneho tuyifate tuyishyire muri la application kugira ngo tubone password of this wifi. Okay, rero ikintu tugiye gukora, tugiye gukora screenshot. Nitumara gukora screenshot, closing, tuze kuri ya application yacu nababwiye. Ujye Play Store kabisa uyi downloading. Dore ngiye uyi opening. Numara ku openinga nuko nguko iri buze kuza. Ikintu uri buhita ukora, urareba hano hejuru. Hano hejuru hari ahantu hari akantu k'ifoto. Hano hejuru impande ya flash, kariya kantu niko tugiye gukandaho. Nitumara kugakandaho turajya muri screenshot. Nitumara kujya muri screenshot, dore ngiyi ya Oracode yacu. Urabona ko directly tukiyinsatingamo, tukikora insert, nta no gutegereza. Dore password ngiyi, dore network name, type ya network na name yayo. Password twayibonye, password ni iyi ngiyi, ni my name Arubas250, the code of our country. So guys, ibi bintu menye ni wowe uzi ukuntu uzajya ubikoresha. So gusa ino video is for education purpose only. So tuhure muri video ikurikira.